na wanaopanda miti mema wanapata matunda mazuri. Usitarajie kupanda mihindi ukavune miwa, au upande miwa uvune mtama. Hapana. Kila mbegu mtu anapanda ina matunda yake. Mungu atusaidie sana. Amen. Uamini usiamini, kuna matunda yake. Uwe Mkristo uwe mpagani, kuna matunda yake. Lakini tuna neema, sababu tulikuwa waovu kupindukia kuliko wengine. Sababu ya Yesu kutusamehe makosa na dhambi, lakini anatuonyesha matunda ya yale tulifanya wakati tulikuwa katika dhambi. Na hapo ndipo tunasema, Mungu, usingeliniokoa sasa ingekuwa namna gani? Na katika Zaburi 15 kuisoma kule, Biblia inatuambia watu wanafanyaka kitu wanazania aseme Mungu haoni. Yeye ananyamaza. Mtu anazania aseme Mungu yuko sawa, yeye sawa mwanadamu. Mungu si kama mwanadamu, anaangaliaka tu. Lakini siku atakuletea majibu, utashangaa, itakuwa ya kushitua. Na hapo wengine wanasema, Mungu hakuwake, Mungu ni mubaya, Mungu ni hivi na hivi. Mungu haiko mubaya, iko mwema na mwaminifu na wa haki. Na hakuna siku Mungu atakuwaka mubaya. Mungu ni mzuri kwetu. Hata kama tunakosa. Tukumbuke baba yetu Adamu na Eva walifanya makosa, lakini Mungu hakuwaachilia, aliwahurumia tu. Na sisi Mungu yuko pale kwa kutuhurumia, lakini tufanye mema na tutarajie kupata mema. Yale ambayo tunataka wengine watufanyie, na sisi tuyafanye kwanza. Mungu asifiwe sana. Amen. Sababu watu wengi, Yesu anasema, kuko wengine wanasema asime watatoa boriti katika macho ya wengine. Lakini Yesu anawaambia, wewe utoe kwanza ile ambayo inakuwa ndani ya jicho lako, kiboriti kenye kiko mjicho lako, ndipo utaona boriti katika jicho la mwenzako. Yaani wewe ujianzie yako kwanza. Ufikiri nikifanyia mwenzetu hiki, je, atafurahi? Lakini wengi, mnyumba, baba na mama, watoto na wazazi, majirani, wandugu na marafiki, tunatendeana nini? Tunatendeana nini? Na tuko msafari ya kwenda mbingu. Kama Biblia inasema ya kwamba ile ambayo tunataka tutendewe, tuitende kwanza kwa wengine. Na tuko msafari ya kwenda mbingu, unatenda nini kwa mwenzio? Unatenda nini? Unalipisha kisasi? Unapita kinyume ya mwingine? Ujiswali. Yale ambao unataka wengine wakutendee, na wewe uitende. Usitende mabaya sababu yatakurudia. Tenda mema sababu mema yatakurudia. Kabla ya kufanya jambo, inafaa uikale kwanza ufikiri, nikifanya hii, je, itaumiza mwingine au itamfurahisha? Siku hizi ni potopoto. Wakristo wengi mabaya. Hautajua kama ni Mkristo, hautajua kama ni mpagani. Lakini njiani atakwambia mimi ni Mkristo. Wewe uangalie sasa matendo anatendea wengine, au jinsi anajibeba. Uangalie matendo yake. Na Biblia inasema tutawatambua kwa matendo yao. Matendo ndiyo inakamilisha Ukristo wetu. Bila upendo unafuatana na matendo. Na yale yanayofunga Ukristo wetu ni upendo. Matatu yanayodumu ni imani na mapendo. Yesu alisema katika mambo yote mpendane. Wakati unanipenda hautanifanyia kibaya. Wakati ninakupenda sitakufanyia kibaya. Wakati ninakupenda sitaambia mtoto wako mabaya, wala sitaambia mke wako mabaya, wala sitaambia bwana yako mabaya, wala jirani yangu sitamtendea mabaya. Tutende mema kwa wengine kusudi yale mema yaturudilie. Wakati mtu anatoka mwili, wengi wanasema omwe vile anaenda.
Na wengine wanalia, oh Mungu we, tutapataka tena chumvi wapi? Tutapata kitu fulani wapi? Sababu ulikuwa unatenda mema. Na yale mema ulikuwa unafanya, na wale wa nyuma yako nao wataikula. Hatuwezi ona kwenye mtoto wa fulani atahangaika. Lakini mabaya, na mtoto wako atahangaika mdunia. Atakosa hata nafasi ya kuingia. Anataka kwenda kwa huyu mtoto wa nani utakaribisha. Akifanana baba yake unajiletea lukubwa. Akifanana mama yake unajiletea lukubwa. Unaona mtoto ulipanda mabaya, watoto wanaanza kuvuna mabaya. Lakini ukipanda mema, watoto wanaendelea kuvuna mema. Tutendee wengine mazuri, kusudi na sisi watutendee mazuri. Kama vile Mungu wetu anavyotutendea mazuri, anahitaji na sisi tumtendee mazuri. Tuwalete wengine kwa Yesu. Kama vile alivyomtoa Yesu kuwa sadaka kamilifu kwetu, damu yake ikamwagika kwa ajili yetu. Sasa wajibu wetu na sisi tutende mema, kusudi wengine wapate kuingia katika uzima wa milele. Neno hili ndogo libaki kwenu na kwangu. Amen. Amen. Haleluya. Amen.